Ja ne klanjam, ali sam, vjeruj mi, bolji od pola onih koji što idu. Pola, sam da znaš. Bolji. Kad vidim ko sve ide u džamiju, nema šanse, brate, da odem, nema šanse. Kaki? Alkohol. Alkohol nije zabranjen, u stvari jesu on zabranjen, ali ako ćeš recimo popit, lupam sad, litru rakije, dođeš kod kuće, napraviš frku ženi, djeca gladna i to. Znači, ljudi pogrešno shvataju. Alkohol ti možeš popiti čašicu, 2, 3, recimo, odeš kod doktora, doktor ti preporuči, popi Miraleme čašicu za cirkulaciju, nemoj popiti 5 ili popij 5 ako se nećeš napiti. Dobro je, znači to je bitno kod alkohola. Kod nas ljudi misle nemoj piti ovo, ono, mislim, šta fali, popiti čašicu rakijice, ono, radi cirkulacije. Pivo. Pivo je prehrambeni artikl. Pivo nije, mislim, pivo je kvasac. Pivo uopšte nije alkohol. Ti recimo možeš popiti 2, 3 pive. Što se alkohola tiče, ja mislim da je tako i kod nas je to uvijek bilo, bar ja koliko znam u kući, nikad niko nije pio nešto posebno do sad, ajmo se napiti ko, ne znam, nije, nego popi čašicu, dođe ti gost, daš mu čašicu rakijice, te popi piju, ja znam malom, ja kad sam bio mali, uvijek stari, kad šta ja nam se pije, dođu gosti, gde malo pive, ja popim par gutlja i to je bio cirkus. Znači, to je ta neka, a sad zabranjeno, nemojte ovo, nemojte ono. Ja mislim da nije tako, kod nas je uvijek, recimo, uvijek bilo servis, pa ti, izbaciš, dođu gosti ili šta ja znam, popije se. Ja se sjećam ko mali, uvijek mi je stari, gde malo pive, nije rakiju, gdje ćeš kod dijete pit rakiju. Ali mislim da nije zabranjeno. Zabranjeno je jest ako ćeš se napiti i praviti belaje. Kod nas je uvijek bilo tako. Znači malo popiješ i to. Radi cirkulacije, da smo doktori uvijek preporučuju. Tako ja mislim što se tiče alkohola. Mislim da se slažu i dosta ljudi. Ne treba biti ekstreman ni u čemu. Uvijek umjereno, pomalo. Šta je? Ovo nije alkohol, ovo je voda. Ja znam i stariji ovi ljudi, oni su uvijek govorili, koliko se ja sjećam i dan danas, da grijeh ne ide u usta. Grijeh ide iz usta. Nemoj ti olajavat, nemoj ti, šta ja znam, tračati ili šta ja znam. Uglavnom, možeš popiti. Zato i kaže, grijeh ne ide u usta, nego iz usta. Znači ima i to odmah neko značenje, nije ni to bez veze. Eto tako, te neke stvari, ima tih poučnih stvari. Šta sam još znao tako dosta, znao sam ja dosta, kod mene su inače, nisu bili nešto pobožni, ali znalo se uvijek, eto, nešto smo znali, imam sliku, uvijek sam imao sliku džamije, kod mene, recimo, majka nije imala, uvijek u šoljcama, onim i mjesec i zvijezda, kafa i zna se, kafa, mjesec i zvijezda u onim, znači, držali smo, ja sad, evo nemam, nisam ponio, ali imam mjesec i zvijezdu lančić, ja to znam, ja znam ko sam ja, kod mene nema, ja ne klanjam, ali odem nekad i vjerujem da eto, sve umjereno, sve treba umjereno. Evo recimo sad ide i Bajram, ja, znam, uvijek se za Bajram, uvijek koji svi ostali što proslave svoj praznik, kod nas je Bajram, najjači praznik. Ja nikad nisam sad, hajmo se, ja sam ko klinac da se napijemo ovo, ali odeš u kafanu, poslije Bajrama se čestitaš se, kako to već ide kod nas muslimana, i fino odemo negdje, nešto se okrene, popije se, eto ponese se, recimo uzimamo primjer, gajbu pive, nas peše, sjede i popije, znači da se proslavi, nećemo se mi napiti, ne znam, ni ja, psovat, nego klasika, tajna metod, donesi ljudima i to. Ja sam imao običaj uvijek kad god pivu dobijem, zelena mora biti, kod mene uvijek mora biti zelena piva.
I ljudi se smijali, ja znam i ovi, kako u tebe, ona je uvijek zelena, ja je nađem. To je nešto u meni, to sam ja, šta ja znam. To je u meni to nešto, ipak musliman sam. Znači ako će biti piva, ne mora biti ta crvena, nek će biti zelena. Doduše sad ima ovi zeleni piva, Bavarija, razni, sad imamo, mogu birat. Šta ja znam, to je to. Zato ja lično i smatram da alkohol nije zabranjen, u stvari jeste zabranjen, ali u nekim velikim količinama. A u malim količinama mislim da je sasvim u redu. Popiti čašu, 2, 3, popiti piva, 2, 3, ali ne napiti se. Znači piti pametno, razumno. Piješ, što kaže naš narod, u glavu, a ne i tako da, to je to. A na kraju krajeva i u Kur'anu ne stoji vino, ne treba piti vino, ne piše ne treba piti pivo. Možemo se svi složiti s tim, znači vino i nije ni dobro vino, od vina glava boli, ja znam, da Bog sačuva, vino je baš i vino i treba možda izbjegavati, nekad onako kad su neke svečane prilike. Ali pivo, ja mislim, i ne piše u Kur'anu na kraju krajeva. Rakija, pivo, to je to. Ovo su stvarno teške riječi, ali nažalost već odavno prisutne u našem narodu. Iako uzvišeni Allah nedvosmisleno u Kur'anu općenito zabranjuje sve ono što opija u malim i velikim količinama, ali prokleti šejtan je, kao što vidimo, ipak iznašao načina da ovakve i slične nebulozne teorije ubrizga u glave naših Bošnjaka. Pa dobro, i što se tiče svinjetine, kad je i to u pitanju, svinjetina isto mislim da nije zabranjena, jer to ljudi puno ne znaju ljudi. Danas svak priča o islamu, on bi sve nešto. Svinjetina, koliko sam ja čuo i od mudriji ljudi, stariji, nisam ja to nešto Bog zna pametan, je zabranjena bila valjda u tim arapskim zemljama gdje je to, velike su vrućine, to je, gorila je zemlja, znači svinjetina znamo da je masna, traži vode. I tu je valjda, tad je to krenulo, nemojte svinjetinu, ne može se piti, nema se vode, ovo, masno, to. I to je to. Znači, u hladnim zemljama je svinjetina sigurno dozvoljena. Mislim, to mi može pričati ko šta hoće. Ja znam, znači u vreli, to su onda sebi ljudi protumašili, svugdje ne valja svinjetina, ovdje ne valja tamo. Svinjetina je striktno bila, vjerovatno, ne znam, nisam čitao u Kur'anu, ali u toplim krajevima prije su, eto, ljudi, ti Arapi, nisu jeli zbog toga i to je to. Divlja svinja isto, recimo divlja svinja se može jesti. Kod nas lovci ubijaju i to. Jer to je divlja, to je divljač. Ko što je srna, ko što je. Ona jede žireve, ne jede. Znači u hladnim, ovako recimo kod nas, mislim da ja lično ne jedem, nekad pojedem. Slanina, šta ja znam. Međutim, sad nešto bježati od toga, praviti neki bauk, isto ne vjerujem da je to toliko zabranjeno. To isto, o svinjetni mislim tako, mislim da većina ljudi misli isto ko ja. Na kraju krajeva i ona je živo biće, otkud svinja, eto što svinja, nazovi je jagnje, nazovi je krava, svinja. Znači, i to od Boga, jer da nije, ne bi bila na zemlji. Kokoš je gora od svinje, pa je jedemo. Kokoš nema šta ne pojede. Eto, nema, nađi kokoš, što je god baciš poješće. Svinja opet neće. To je neka, šta ja znam, kaj je svinja, živo biće, otkud na zemlji, da je tako, ne bi bila tu. A kajem, tvrdim, gora je kokoš, pa je mi svi jedemo, nema kvrgušu kad napraviš, ljudi se lomije, daj. Ma ne, ljudi ne znaju, ljudi misle da su pametni, treba čitati, treba učiti, proučavati. Ja nisam glup, mislim, iz te sam neke familije malo pametnije, dido mi je hadžija bio i šta ja znam, svašta nešto. Govorio sam ja to prošli put.